Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia di ibadahun ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubor mentaka stem. Bu thong menteri rang badu kari Narendra Modi bakayo kokot kari kan kot $1 trillion shwa ban kut UR hajar arpusa ong menteri ketanat yadari Urajnath Singh. Ya soisa skular jingete ahpring ketanat Industries and Commerce ke Jela Assam bat ke Malaysia India Business Council benang penbha ya ke jingedai khayi pateng ahpring ke India bat Malaysia. Bat andrakhe kesngi Public Service Broadcasting di menta kesngi habarok ki station jong ke All India Radio bat Doordarshan hakeleng kari. Kikubor babenya. Menteri ketanat yadari Urajnath Singh ulaong ba menteri rang badu kari ulabu ya kathong bakayo kokot kari kan kot $1 trillion haswa ban kut usnem arhajar arphusau. Haba ajing kren haka Def Connect kabala penlong ban pen inam ya kijing job jong kijing syam bathma jong ketanat yadari hanong ba Delhi Urajnath Singh ulaong ba lingba kini kisap bakari kadan kayo kokot kari India kan sapoi $10 trillion tang hapo $10 lani khatsan snem. Ula benrap ro ba udan kejing sengu sarong bakaladan kejing kiu haka liang kejing sengkam lajong pat ula ban juru bakadan kam ban ajing hikai bat lam lenti bha ya kitu ki badan kejing temu ka baskem haka ni ka benta. Utai menteri ula ong ro ba kari India kan sanang kiu haka liang kejing syam ya kitiar ya dari haki snem banwan. Ketanat Industries and Commerce ke Jela Assam kaladep banyasoy ke soskular jingete bat ke Malaysia India Business Council MIBC benang penbha syuk ya kekam khayi pateng hapeng kari India bat Malaysia. Layasoy ke soskular jingete haka jingedon rengkat lang Menteri Ketanat Commerce and Industries ke Assam Uchandra Mohan Patuwari bat Presiden ke MIBC Utan Sri Irkuna Sitampalam Guwahati. Katkom katai ke soskular baro arteli kita gitanat kilaya menjur ban pli kilat bethamai bat benang penbhai ke jinga dei hakalyang ka khayi pateng hapreng kita ki ari bat kumju ru hakalyang ka puli puthi ki kam jungok kai perthei ki karkhana red bat kiwei haba ajing kren hakatai ke jinga lang upatuwari ulaong baka khayi pateng bat kilenti sengkien ki dei ki bakongsan hakabanwan ra e ka roi ka par hakari. Lakmi lentiro baha usnam arhajar arpawai ansala ban pleno ya kasurak kaban penyaso ya kejela Assam syakari Malaysia kabat kabanya lengba kari Myanmar bat Thailand. Anrakhe kesni Public Service Broadcasting Day mentah kesni ya kate kesni larake manla usnam ban kan mau buram ya kejingwan jongok ke Ningkong bat ke bakado jong ukpa jong kejat bendre Mahatma Gandhi syaka studio jong ke All India Radio Delhi house nem khat khandai spa sapun nyo Ugandhi ula ajing kren syaki break belasha pen kendra jaka ke belasa Shipor hakuruk Chitra Haryana hadin kejing pia ya kari kum kadak kejing rakhe kate kesni en penlong ka jingelang ha All India Radio New Delhi. Minta kesni rakhe kalingku snika basan spa sanpo jong Guru Nanak Dev ringkat bat kijingle niam baper jong kaniam sik. Lapenlong ro ikan nagar kirtan nani kijingle niam jong kijingyat patba jong kirungit sik Hasultanpur Lodhi da kasi Shiromani Gurudwara Parbandhak Komiti hanin kesni. Ya kabala sedang na Gurudwara Sanghat bat lapen kot pat ha Gurudwara Bersahib hadin kejingyat ni kijaka bat kiyo baper. Ringkat bat kari barok kawai ke Jela Meghalaya ro karakhe kani ka singilengku snika basan spa san pusnem Guru Nanak ha Gurudwara ke Badan Hajan Raj Bhavan Shillong. Unang mikmat ke yang darbar tauan ke Meghalaya na Kamauring kening constituency ubat David Nongrum henin kesni ulabu ya umau Nongrum yeng jong ke school Bathama jong ke Maulin Ray Presbyterian Lower Primary School ha Maulin Ray Shillong. Hakani ke jingbu ya umau Nongrum School adan langru Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubat Penyat Sings Im. Kajing snai kani ke yeng school Bathama ke Longba namar ba ke school ke Berim ke badan bat ke yeng mani ke lakapnya menta na kajimbon jong kikina school. Kajing penyaklat no ke school ke badan langbat ke yeng mani ke dihilor bakaan ke batip kum ke right to education kam syak syo ikijaka ajing hikai kum ki school bat ki college bakin don langbat ki jaka mani blay. Habakren hakate ke sni bat David Nongrum ulano senyang saulak tingka na ke MLA scheme man kerken ro ikate ke school.
Deputy CEM uba penyat sing CM ubala ajengkren hakate kesngi ula ong baka jingi trelang jong UMLA MDC kabalang rengkat bat kedor bar Shillong Maulenrei kan penstat Shibun hakabanwan ra ke kampenroi hakate ke jaka uba CM lapen benaru ba ulan wa senyang shikolak tingka nak benta ke jingte hakate ke skul kabawan nak skim jong ke sarkar kemi kani ka kubor kawan shipi nak All India Radio Shillong. Laraki kasngi National Education Day manla usnem hakaling kariban kan mau buram ya kalingku usni ka jong umulana Abul Kalam Azad Menteri Ketenat Puli Putih benengkong jong kari hakajing rake ketika kasngi Menteri Ketenat Human Resource Development ke sarkar kami Ramesh Pokhriyal Nishank ulaya keren bat ki kena skul Kendriya Vidyalaya nakaling kari lingba ka video conference dan penjani ka Puli Putih Shaman Kilong yang hakari utai menteri ula pelat ru ya kaswayam 2.0 kaswayam kade ke program ke balas dang ke sarkar kemi ban ai kilat jingikai ke bapaka syabarwa an sepenlang ka Orange Festival ne kata masa so nyamtra ke bakhat ndri jong ka jela Manipur Hatameng Long District hakakat lai tarik hado khatsan tarik unopra Menta usnem ke kusnam na kebenta kinong job ya kanam jong kinong rep so nyamtra ki bapakatam kanlong iwe pensan lak tingka na kebenta ke kerdan ke banengkong silak tingka na kebenta ke kerdan ke baar bat nyupusan hajar tingka ya ke kerdan ke balai ansa air umar prahajar tingka subaru kinong rep so nyamtra ki bawan bani shimbenta hakate kata masa katarik ke bakhat do ban pediang ki application form kanlong hakalai pau tarik menta ugnai kinong rep so nyamtra na Tamenglong bat Muni District kila ban shim ki form na ka DC office Tamenglong hakador ke bashi hajar tingka ya ka jingpet benya ki form bat ka jinglet jungo ki jaka rep so ansale da ka sub divisional officer bat kinong tre jong katanat horticulture hakashi tarik unok pra hakate ka tamasa an sepenlong ru ka jingi ko ruai na ka benta ki balang ka children mela ka Tamenglong Got Talent ka jingi le kai tenrai ka jingi ko optiondur ka jingi ko bamso nyamtra bat ka jingi le kai kerpang na ka benta ki kentai na lor kiwe ka short film bua ka de ka short film ka bala pinbit pinbyang da ka angel sering ka nong shna film na ka jela Sikkim kala shajit ban pin ha ka lift off sessions festival ha ka United Kingdom kate ka tamasa ka de ka rensan ka budget ki film bat ki film Lincoln na kaleng ka parthai na ka benta bandrong sha ka jinga ko ya ka jingpin ka bashi and shisnem ya kite ki film an sapan long ha Pinewood Studios ha UK ka film bua ka de kahalor ka jingi tu khana pedeng ka jingi dai jong ukpa bat ka khun ka bapin shapang ka jingi tapman sim jong ukpa yala ka khun laya thu ka angel katika nang film kala sedang ya ka kamshna film ha Mumbai ha ka ba kala longkom ka assistant director ha ka video jingwai she was a born dancer ka angel kala long rukum ka director ha ka jingwai khula akash ka video jingwai ha ka tin Nepali ha ka ba kala job ru ka best music video award ha ka Sangrila na Darjeeling Literature Festival arajar kat kendai katika national film kan sayo lat ru bani shimbenta ha ka jo karensan bat eating shop bapau kari kumura jnikan bat Usanil Shetty ha ka film ka ban submission ka darbar ya ka bala direct da UAR muru gados lala ban pinkot ya kathup ka balai bat ka bakhat do jong ka AFCB license course ha Shillong ya katika course la penya da ka All India Football Federation rangkat ka jinga lang bat ka Meghalaya Football Association arpungud ki coach na kaleng kari kanthup ya ki hinyongud na ka jala Meghalaya kilay shimbenta lang ha katika jing ajing hikai hapo ka jing lam jong u nong ile kai football berim u belong ru coach bala tibet bha Umaria Medias katika jing ajing hikai kanthup ya ka theory bat practical class ka bala sedang ha ka saw tarik menta ubnai bat bala penkut pat ha ka sinisat jan ya ka result pat an sepen benada ka AIFF ha ka kisni banwan treasurer ka MFA ba W Kharkrang ulaong ba ka MFA kada ni ka jing tmu banlong ka pedeng jong ka jing nang ki shakmat da ka baburam ni katika jing ajing hikai ki coach bat katika long ru ka daw bawan ra e katika thup ajing hikai ulaong ru badang don kam ban penjana ki babun kilyang ha ka baya dai bat ka jing kanti ka jing le kai football ha ka jilla pat ha ka than sa tila mi ngi baro ka we
Syaban penkut ya kekubur sasisian kimat pekongsan. Buthong Menteri Rang Bado Karin Narendra Modi bakayok kekuat kari kan kat $1 trilion syaban kudu arajar arpusa ong Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh. Ya soiso sekolah ke jingete apedeng ke Internet Industries and Commerce ke Jela Asam Malaysia India Business Council penang tumbhai ke jingete kai pateng apedeng ke India bat Malaysia. Bat andrake ke seni Public Service Broadcasting Day mentah ke seni habaru ke station jeng ke All India Radio bat Doordarshan hakeleng keri. Katung lapoy ke bakut jeng ke kubur ke Buan Shipi na ke All India Radio Shillong mentang ini soal nabat ke Delhi Station na